Zdravo svima! Danas ću vam dati nekoliko savjeta u vezi korištenja USB memorije. Sigurno ste već mnogo puta snimali neke dokumente ili pjesme na vašem MP3 playeru ili USB memoriji. Da li ste nakon korištenja sigurno uklonili USB uređaj? Da bismo zaštitili naše podatke i produžili vijek trajanja, potrebno je sigurno ukloniti uređaj. Baš u ovom tutorialu ću vam pokazati kako pravilno isključiti USB uređaj. Znači, nakon što prebacite sve potrebne datoteke, gotovi ste sa radom vašeg USB uređaja. U donjem desnom uglu vašeg ekrana imate strelicu ka gore. Kliknemo na tu strelicu i desnim klikom idemo na Eject Mass Storage. Računar će izbaciti poruku da možemo ukloniti USB uređaj iz torrenta. I evo, on je izbacio tu poruku i to bi bilo to. Lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentarišete. Doviđenja.